iphathe kahle lento Sibiya owaphuma naye eswini sikababa wakho. Sasa bazoprofeta lalela ngifuna ukukutshela ukuthi uma bekujaha bekuthuka bekubiza ngamagama abathuki wena bakhuphula igama lakho bacasula ukuthi igama lakho liyanyuka uma bekuthuka benza ukuthi nongalalela ngutshele umuntu okwaziyo maye kuthuka ngishete eksini ekhuluma edlula ngendlela uthi hey uyamazi uTuplaza athi omunye bani lo athi hayi ilokho okuncanyana nje okuzenza inyanga athi omunye kanti uyini akayona inyanga hayi omunye nje okuqola abantu ufuna ukuthi lo muntu obengakuboni afuna guglishe ngawe wena igama lakho liyanyuka kunjalo mkhulu angishaya izandla ngoba ninomona vela kule ngalo professor ngifuna ukukutshela mina ukuthi uma unento iphathisiwe kunabantu abazongayifuni ngoba iphethwe wena kunomuntu abazomkhomba ukuthi lento ephethwe yilo ngabe ngcono ukuthi iphethwe yilo kanti umdali wezinto akazange akunika ukuthi le anti yophathwa yilo ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo before siphatha umuthi uqala kubuke usesesibelethweni sikanyoko ebese kunikeza ukuthi wena ufanele ukuthi uzophilwa yilokhu bangaka abantu abangena ezikoleni la abaphethe certificate kodwa bangena lutho namhlanje sinomfana weinkomo u2+2 ogibela imoto egitshelwa abantu abasephalamende abayigibeli ngemali yabo bayigibela ngemali yethu thina mphakathi ngoba umuntu osephalamende angeke azayi-afford imoto ka 1 million ka 100,000 emalini ayiholayo kodwa uyalekelelwa ngenxa yokuthi usebenza ngomphakathi kusayinwa ngegama lomphakathi umphakathi wakule ndawo ufuna into ethize woza cancel uzosayina kanti kufuna ukwehlisa imali ngomlenze kunjalo professor sibonga ukuthi 2+ kunabantu abadla ngoba kukhona wena kunabantu abahola ngoba kuphile wena kunabantu emzini yabo namhlanje from Cape Town around the world abaphila ngoba kwakukhona wena kubantu abawu10 kunabantu abawu4 abathi mabebona wena bakhala inyembezi bethi ngiyayisaba into engayenzelwa yilo yamuntu ngangelutho namhlanje ngumuntu ngifuna ukukutshela ukuthi ungabi nandaba nalabo abakuthukayo ngoba mabekuthuka bakunikeza amandla okuyaphezulu ngiyabonga usengimamele ntelezi mkhulu